Har penang semaskan ni kolam sakswa yan follow till target channel na dan seman kirang naktamanya follow till target channel for penang mo. Penang date terang ha 1st June 2026 ungi mo ya video na ching Monday na ungi penang mo sombar salna ungi ya. Dadir penang na simang jirangan mo yan smart till target channel mo penang jirangan game kot ko manas kya channel penang simang subscribe kabo smart till target channel mo yan angni second channel or penang na simang sakan yan subscribe kabo anga salantin uno game kot ko niya na simang game kot kita kalnas keparang de man gen mo anga shonibar saloba yan 12 klapoba mai konata yan 0 aro 3 6 ko game kot nata dade 0 baksa mai ko kalaha yan 70 kalaha 3 baksa S alo mai ko kalaha 31 kalaha ya smart till target channel salantin game code success unga mo ya FR success unga S arba success unga smart till target channel jerangan game code mangmang ko ni ranas ke barang de nasimang ranak ta magen penang subscribe ta donbo yan smart till target yan ani second channel unga ne penang nasimna salantin game code onia aruno game code salantin success ongia aru FC rangba node success onger permo FC smart till target channel FC success ongia daily ongjaba antio changtham changbriang de onger peang ne nasimang subscribe kai donbo yan smart till target channel you know nasimana game code ko oninga gigatham guti 3 game code oninga 3 guti 1 smart till target channel lo penang asima subscribe ko jau de khangbo mo enasan asimna bangi jaya ko thalatinga air penang asima dode jol ni rangbo dode yan 1st June no na chingde target rangko nien bar angskano penang namme dakimna ni rangbo mo dode house line aru ending rangko ni rang chingen mo yan house line ongen aru yano ending line ongen mo daude house line no my house ko manaha yano anga 2 house ko manaha again 7 house ko manaha second round ending ode my ko manskara ha yano 2 ending ko manaha aru yan 5 ending ko manaha peng ne ande mana nasimang mai dake khalnak tanang yachim yako exchange kai khalna nangau ga ken penang mo je khana len crossing line one nasimang mai dake khallo namne kine ka nasimang khalai bo hammo Nibana simna yano crossing kayo na ken namme takimna ni ra ko skangpa crossing line no 25 ongen ande kemana de 22 75 aro gesa guti de mai ongen sim yano 52 yan ongera perana yan crossing line ongya nemna simna no 4 guti ko crossing kayo na taha na simang jerang khalnya sim khalang nakta mangen yakon first round jekhana gonde FR aroyan S mo second round ande kemna penal asma yakon screenshot khairabo plus notokote donbo je dakodena asma altu bimna nira nakta mangen dade next ansing yakon yang mana ha ode jerang masir chagal rakemne nikhaibo dade hit number ko nir angbor pengmo dade asma yakon screenshot khai rakhibo guti bangja 25 22 75 52 mo ya guti ge beko na simna crossing line na ra bajok dengmana yakon yani jamna chen daude ni rangen hit number ko nien bar aska gen yan ogen hit number mo bodi hit number lo de mai guti rang khatingar penang na simana me rakemna ni ra ko yano 78 ani gemna repeat 70 aro uni jamana de yan baide guti esem yano skagen ge sade yan 03 ongen mo dade na simna hit gutio ge getham guti only 3 guti rabajok na simang yako khalang thaina ta mangen yan first round aro second round mo first round aro second round je khana onde FRSR yako khalang na gata mangen uni mana simang ya 3 guti 70 aro 03 na simang yako screenshot kamna noto khate rakhibo je dakhona simang AG R2B ni simang ni ra philna gata mangen next ongen acheng normal guti ko nien bar angskhagnok
dadong gen ya normal guti mo na simang namme rakam na mir alpo normal guti mai guti rang re bainga ni alpo mo 62 24 80 aru ni zaman ode 43 41 11 yan ongya normal guti ni number dore na simang yakoba khalang thaina kta mangen yan first round aru second round ni biapo ani kemna yan ni most important guti rang de badia onggen sim na simang na round salko ka na ken je khona onre tik ma khagen na simang na me rakmna ni nakta mangen bamo important guti anone 24 ani kemna de 62 aru ni zaman de mai guti ongska sim yano double one mo yan important guti ongya jekhon agone de yan normal number ni guti rang de onga hamo na simang yako khalang nakta mangen yan first round aro second round FRSR yan normal number ni guti rang ko khalangbo na simni target pa idea o meli gen simore na simang jekoba na angni sal double gi jaga pa khoba na simang choose kaimana simang khalang nakta mangen na simang ni target to ba dia ko melinga na simang choose kaimana khalangai bo hamo ande kimna penang dalni video de na simna jekhon raba yan bonaha na simang na changsa thai agani penang jerangan smart target ko subscribe ko de subscribe kabo aru ya video ko niyo na simang getal ongai supagen chimole channel ko subscribe kabo penang mo subscribe kabo ne kemna de na simni thanks khanaba ya ni channel ko sel kabo aru video ko namne kensi mode na simang like kai mana donang bor penang mo de darni target te yanon bonahar penang jeran yani video ko bonana sakskin bani swachem nisuma sakani kon flakon helbizok nameta ke konsumo sakantinan or the best take care